auto voziš, nešto kratko o njemu, jedna stvar koja se najviše sviđa, jedna stvar koja se ne sviđa. Trenutno smo došli sa Lamborghini Aventador Super Veloce i Lamborghini Huracan. Šta mi se sviđa? Zvuk. Valentino Balboni je baš ekstra. A što mi se uvijek ne sviđa kod Lamborghinija i ovako sportskih auta je da nemaju cup holder za zvuk. Stvar Urus ima, ali ova ostala nemaju. Dobar dan ljudi, ovo je Ferrari 458 Italija, Novitec spoileri i IP Ausput, 610 konja, a 580 original. Sviđa mi se brzina i stabilno auto, jedino što mi se ne sviđa što se gume brzo istroše. Pozdrav ljudi, Petar ovdje, Rolls Royce Dawn 2017. godište, 6.5 motor, 575 konjskih snaga. Stvar koja mi se sviđa, naravno, udobnost auta i znak koji je jedan koji se rijetko viđa. Momci su mi rekli da kažem stvar koja mi se ne sviđa, naravno ne mogu tako da nađem. Auto je preudoban. Mane apsolutno nema. Ovo je Modrića Cars 2021, broj 1 u ovom auto show i nadamo se da ćemo svi sljedeće godine. Znači radi se o 4.4 motoru, u pitanju je 575 konja, ovaj motor ubrzava od 0 do 100 za 3,9 sekundi. Pa znači najviše mi se sviđa ubrzanje ovog auta, to je 3,9 do 100. Nešto što mi se ne sviđa kod ovog auta su možda gabariti, to jest auto je malo veliko za kretanje po gradu i otežava dosta dnevnu vožnju. Najviše mi se sviđa što je BMW i što ga nema u Bosni je baš rijedak i što više nema, prvi je u Bosnu ušao da se registruje. Perfektna mi je boja i za vožnju top. Jedna jedina mana što nema naprijed parking senzora. To je jedina mu mana. Ali navikne se čovjek i na to.